Dí agus fáilte arás hiig just. Fáilte arás hiig just tube agus an nniu táid ag an chmórtais Glór nGael. Yep. Tá muid an seáil Cumann Gaelach DCU atá an sin. An sin? Tá beirt se le teachtaach tá si ag obair so bééis siad an seo go leua. So tá muid an Caisleán Barberstein? Baile an Warber. agus is gantaí like is it's fearr Caisleán. Yeah. Feeling a wee bit out of place. But tá muid go bre. Tá muid an seach ag Jenny an direct ar son Cumann Gaelach DCU mar go muid an Gairliste ar son Ghradaim Ghlór nGael. Tá muid ar bís. Agus bheith chuid bhórdaí an seo agus tá béal mór honna bheith gin agus rád an lifa an seo agus muid an honna bheith cancel aithne agus chéanana chuir aithne an béile go deas agus gnéidir prátaí cos is bralam prátaí. So tá muid still go mór sin hé so seo vlog so gin de Ghradaim Ghlór nGael. So we'll just live towards the Cuaigh, I guess going to the coast míle. Just like we're on to go to like iontach mar Larry document going on show agus much just in yeah that I guess opposite doing or even I guess it's more or less around our show. So much function of option as a Sinn Féin addition of font I guess take much good shape on to Cumann Gaelach DCU so take much we eating McMursh like Gary Mash I guess eating Milshid Mash yeah being a post and my foster anchor clear €1,000,000 go bhuaisliú in seo an ucht. Mis tá seanine ar Glór nGael. Tá aghreacht ar mód le buíochas fada. Cumann Gaelach, oscar fearr ná clear. And Cumann Gaelach, oscail Harvard clear. Dúis an Cumann is fearr faoi a kitball €1,000,000. yes Shot. One muid, dark category, so one muid. Ag Ghradaim Ghlór so gur míle aige Glór nGael as ucht an dúiseo agus ucht an €1,000,000 sin bunaí muid úsáid ionta as agus tá muid ar béis leis agus leis an scoil se in mé nude Brady tá tabanné chuid mór an mar cluster go Carbon Conca.